cia Weru Thaa Mugwanja ni ombita gwa Christine Wanjeru. Tukiambĩrĩria Nteto cietu iri mweri wa kumenyithania maundu megie murimo wa nyimba ndagitari Robert Mwangi na ugite antu akama engi maria makwethirwa muno makigwata ni murimo wa nyimba na maria mari gatagati ka miaka 35 kuthimwa miaka 60 kurukina ugite maria mena arume ma engi mari ugwatini uyu na nkinyagia maria methagirwa magitumira mbogi tata ya nchobi na thigara na maria methagirwa makithungiria kiri utumi wa ndugu cia kiwendo tene ni baria nkuruki augite kaunti ya Meru ni tongoretie na nyimba ya njira ya uciari ya nyonto na nkinyagia ya maburi na kuri antu ni meumerie na wengi nikenda kuthimagirwa murimo uyu kuri tene. So this being cervical cancer awareness month, other than cervical cancer, we also have other types of cancers, including breast cancer for women, including prostate cancer for men, lung cancer, and even esophageal cancer. Ni Daktari Robert Mwangi kuma sibitari ya St. Peter's Orthopedic udakiariria murimo jwa nyimba mono nyimba ya njira ya uciari mbere akiwa kirie kuru barabara medi ni murimo juu ni barabara no kuruwa miaka 35 gweta 60 kuru barabara na kuru baingi bakiwendo na kinyana bari barabara mbere tie konana na rume kiwendo bari na miaka minini. Cervical cancer is usually a malignant tumor which affects the cervix, and it's usually diagnosed at ages of between 35 to 60 years in women who have multiple sexual partners. For those women who start intercourse at an early age, also predisposed to having cervical cancer. Those women also who tend to smoke or consume alcohol at times can also predispose them to cervical cancer. Daktari Mwangi agitariria kiraomba kuona kana kuigothugana uri na murimo uyu wa nyimba ya njira ya uciari. It's usually pain within the pelvis, pain within the lower back, foul smelling discharge. At times patients can also complain painful intercourse. Na kaunti ya Meru iri ya kaunti ya citongerete na murimo uyu wa nyimba. Daktari Mwangi na ugite kirie kuru nyimba ya nyonto na iji ya njira uciari ni cirumirite muno na kuwa akiuria mingi gucumiria magita kwa magita kuthimirwa kenda murimo uyu agwatikana kuria jumba gutiritwa na kuora buru. Leading cancer is cervical cancer together with breast cancer, whereas in male we have prostate cancer and lung cancer. This is through screening of women of reproductive age, and also the government has availed HPV vaccine for children of ages between 9 to 12 years. And as healthcare workers, we usually advise on early screening, because cervical cancer is one of those cancers which, if it's noted early, it can be prevented and also be treated. Kiripoti ra Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare. Gikundi kimwe kia arimu nimombete kwithirwa makigwatanira kuma ntere mwanya cia Kenya na guteta muno nyuma ya kuongereka gwa ciana inini kwithirwa ikigwatwa kia binya kaunti-ini ya Embu. Mariuga iriria oriri nene kwithirwa makiaraniria na ciana ino na nkinyagia kumathikira methagirwa iri untu umwe muno nuntu kioto gitithagirwa ikionekana na karugi na nkinyagia antu mangi mamwe mamushi ni methagirwa magikunikania nikenda kioto gitikonekane. Riu kuromba thirikari na nkinyagia antu mawendi umwega kuthungira nikenda gutigira ciana ino ni ikuona kioto na itige kubinyirwa. Nigukoretwe kuri na ciiko nyingi cia ciana kunyitwa kiavinya na makiria ni andu aria maturaniritie nao miena ngurani ya kaunti ya Embu. Ino ni kuringana na muungano utari wa thirikari uramenyekana ta Beacon Teachers Africa, aria ni arimu a masukuru ngurani bururire na aria makoragwa atarani thiini wa masukuru mao. Sana guku gwetu Embu ni gukoretwe na cases cia ciana cietu kuthukangua ni aciari arume kana uncles kana andu aria mai close nao na njira ya kuthukua kimwiri
na cira icio rimwe ni ikoragwo indito muno kwi arimu sexual molestation Embu maiguru muno no twende kuvua community mavote kugitira ciana cietu kumana na muthuku mama no akenda turere society kana ruciaro ruria rwi mbere rukore rwina confident. Na undu uria wakieva makiria ni ati andu engi mocaga kanya ga kwananga ciana ino riria mathie kuria utethio wa irio na indo cingi cia bata iria ciana ino itari nacio. Na kwina juo uwe kwi andu angi mokie kwi yathe ciana iciana na nundu wa cheba muno mundu muima kana kena nza koka kwake kaimukuli otethio vandu va kukanenga liu na ikasubi atakana akakosa kwi yathe ciana ko nundu wa cheba na ningo mukulia kila mundu in case mwewe case ya muthembosu kana mona maundu ma muthembosu muikakilie nenai guku ruvonge ruru rwa Beacon Teachers Africa rugikayaga ni kavinda karasa karia macira ta mama mekaraga igotiri undu umwe na andu amwe kugeria kumagiririria kuthie na mbere na kivoto kuonekana na nituvitukagira maundu maritu especially ria twathira cira cietu magotiri cia ciana andu amwe makenda guoca shortcut matikwenda justice irumiririka ya mwana na varia andu onthe marauru ukorwa makigitira ciana na kwanirira ria cieko ta ino ciekika niguo makinya ma kiwatho makorwo magiocerwa kuri ekinae aya ni mbishe kana if everybody andu onthe makakwatana community members asiaina andu alangi mundu onthe right thinking mundu onthe wina ngoya kutethia kana tukakwatana wona tola mathina ya abuse ya ciana ni maragia miario ino mari mwena wa tauni ya Embu varia maracemanitie niguo kuvanga uria makuvota gutethia ciana makiria thiini wa miena yonthe ya kaunti ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tugitigana na inu ntitoni ciingi ni ati akarima kirumi mwena wa Mwembe ni makoria thirikari yombe kwithirwe kimakira ndarasha ya riaga umpu mariuga ndarasha ino iria yakitwe na mbao ni kayunikangite tha ino na ni ugwati omunene muno nontu ciana ciao itumira ndarasha ino yunakangite ogu na ruronchi rwa muburo uyu rwicurite muno tha ino. Kayo ya tori bantori ya kiromi wandia ganga na antori ya keirogo wandia Mwembe kirege chigombunge kia mareta thira wantugo kora kia bakirora nagia na korania bioria gororia mugogo wariaga umporo gwatithanetie ntora ino ire chiere turenda barabara kagitaka ironde kwe kuma wasembe kwimana riaga umpo na ndarasa no tukwenda raino no ndo tuko na modenya ni onte mamaga no ndo nkeja kwegwa no u umemode yotika nkamama kinyamara kinene gia torio baikagita taga cukuru ithiete kurugoro aba kiuga kuria na bao bathomagira cukuria kaboe na barabange bakathi cukuria kiromi na kogu batije bora bakarutha kagita gakam ruturenda ukia tuthondeke ndarasa ya dia kaumbu twana twa tutumbe kuna tukithie kaboe tone batuthondekere cukuru aria kaboe na ni twakeni ntoni batuthondeke cukuru kaboe duba kiromi pate kuona kanya ga kuthie kaboe nundu andarasa no ya dia kaumbu koguo niturokoromba kareke na kakuata prisi aria pore toni twaumire nditi boka bututhondekere ndarasa eno lewa netio lewa u ala no twatwagira ane ng'ombe jakwa jalutire njira kwa nanto bakejera ndaudia ndeinda ingai ndaluta chalewu donato batomba utwalia bakiongera baugite kagogo gakakara batwire kuruthana migogo kathiaga wari onthe mbura kaya kura na kwogwikiriga kagita tagakabari na maketha atokoria thirikari gatije mugogo wale agaombo kana tabaka mugogo lenge bagatiga wale agaombo tugutema mitego kwa gwaka mugogo mitego rira riu ino tutikwana mitego gutema twaka mugogo thirikari twakira mugogo tubwa marina me tutigomba kuna migogo tukiriuka mulimo ri ongi atukudina roje tukina ina gataine agwire ira ya empake mite ni buto kwenda riu mite gwe menyewe bwayo raino muthia barikiritie na kuria MCA wandia ganga Elizabeth gateria na MCA wandia Mwembe Jones kenegeni gakuota kugwatanira na ngavana Muthomi Njuki kenda kubakira mama ni arejire
na mama niwe twenda kula ruda ino kairo twamwirire ala uturonekera ndakaseno mama mbona gakuota gwatanirani uturonekera ndakaseno gakuota na gateria bonde na mheshimiwa excellency Muromi Wanjoke batwakira mugogo. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Kaunti ni ya Meru nkurukia ciana ngiri imwe iria irarombaga uteithio wa Wings to Fly wa Equity ni 32 ya kimagunikite kuringana na County Commissioner ariuga thirikari gwatanite na Equity ina mubango ungi wa kithomo uria ni elimu program uria ukethirwo gitetheria ciana iria ciina alama kuma 280 gwitia. Kamati iju kuona inyu mekwaja tutongeretwe imaneja wetu wa Equity Bank ituombire kwa mukira maromba kana applications iria anababa inge muno ba Mugwanja Meru bombite gutuma ingwetekene applications nkurukie ngiri mu ndene ya Meru yonde ira ciatumi lakini twanya turari tukai muno na kuga ndauga o branch yonde ya Equity Bank ira itwanya tunanaki na no tutuna branch inya ndene ya Meru o branch twana tuna nawe ugatwika mwe tuitwanya 32 kuga ati anabara tomba kujukia narua ni anabara be na mobatu zaidi na tote kuga bara twatigana bo batena mobatu katu kuga atire kiri mobatu jara kuna levels na kuna uri oratego kona ujo kapisa keja kuria kujukua ati thoma na ito kuria no ntutwe na ntubangi bara bomba gutethia kuna na baba ingi muno twatiga na ito kuria ma CDF waheshimiwa betu ndene ya Mugwanja Meru bo hakikisha na bale tafadhali batulira nja kana bagurwa igita lya litekinyi no tubakwaga kithomo kwou bonde bajukwe CDF tutetherie ni lakini kwenda kinya kuga ibwega sana ke thirikari yetu gukurugera County Commissioner no nto ibatuleterete ingire gwitwa elimu program na yo iriamberia kinya yo narua na inkoria bara bonde bandikirite na bara bombona nande beteke branches chionde cha Equity Bank kana obisi cha County Commissioner bakona form cha elimu program ikenda bomba kujureria Equity Wings to Fly kendo okuruka kana bomba gutethwa no mwanka withiro na alama 350 lakini ke elimu program obati kudho wina 280 kumaanisha kuna na baba inge bateo chiomba lakini bakinyetie alama 280 ito kuboli na bobe tabajuke form yu bachijolerie na bachichoke ndene Equity Bank mbere tariki 23 cia mweri jo kenda na bomba kwa considered na tumba kuonora bombo tedu thirikari kwamba leo tumekuwa hapa tukiflag off ufadhili wa Equity kwa Wings to Fly na leo tuna flag off hawa walio benefit na katika county nzima nimeelezwa ni 32 na tumesha wazungumzia tumewaambia wafanye bidii wakienda huko wafanye bidii wasitu let down naye wazazi wajaribu kuhakikisha ya kwamba wanawasaidia kadiri iwezavyo nasi sisi kama serikali tutaweka hali ambayo ni nzuri ya kufanikisha masomo na pia tumewakumbusha wazazi kuhusu elimu scholarship fund program elimu scholarship program ambayo serikali kuu imeanzisha pia nayo pia itasaidia wengine. To mbeta wapi smanda nikuwa neboya nonto boy kwete na Weru TV nonto kethe atibo nyante kiumba kumenyeka tengi ngucokeria nya Mulungu katho ona kinya wa aciani wao mbete ontethia ngakinya na ba nabo Equity bakombo ontetheria bangi ona kinya na ana babe mesie ba ninkumea ibainge twairete twetete secondary school nkubaromba ona kinya bo ba ichunge na no bare asia imanto na amae bomba kukumera yonto kunywa ndawa cia mbogita asia na unjani manto maingi muno yo yuriombo pagogio ona kinya ari nkuromba bakumera kurwa
kwa haraka acia utibithitie maisha yaku nyoka uro ni umono kuiretera thina utheri. Nyuma ya gucoka kwambia CDF kana basare riu arutwa maenge kuma Igembe North ni monekanite kwambiriria kuromba utethio uyu wambia cia kuthoma ende akiari mukarigiti wa CDF na vota Weru na Mugambi aruga makaraithiria maria makubatara mbia ino cia kuthoma muno akiuragia aciari maria makubata kuribira ciana cia bici matikathi gutintikanira mbia ino na maria makuibatara. Bado Igembe North tuimigio structure turethira nweriku lakini tukwenda guthoa twina model untubuko eleweka kathi mbasari tukomenya bariku anabaraba atina aciari tugethoa twina that data baraba vulnerable tugethoa twina data acha nyongo yetu as the office. Nyuma ya kiine ya CDF guchokera ende Nteto Igembe North kirindi kiari tono akaikuibumiria kuthina mbe na kuromba mbecha ino bakiojoragiria barua cha kuromba na ara kuringana na murungamiri wa kiine ikutwe Ronald Mugambi akuga bakathina mbe na gutetheria ana abaraba kuonekana baina thina inene na muno kinya ana baba tokiritwe ni irungo bya mwiri na kinya ana ntigwa often boto aba priority baiba mbere kwina disabled kinya boto aba priority alafu kule antu bara vulnerable bara nkia kabisa na bauna bo bakeva bai ki option U aje mtu no edro aina aciari bonde na atiku USA raise fees bibi otomawona itokuwa fee balance ni edro ero fee structure kenda tona fees balance na NDM ciari no asia ene ne mbunge ya Igembe North parent itokwenda betha bai utaziba area ibo mbese yindi bainda wakithirikari kuri ogwende na kuruta mukana kiria ciari babomba kwithira bakibumbagira guchwa bisi na kuria bisi ciana bao ibatige gutangana na ntu barabata kumba kuria bisi nikenda ana baraba ina thina baithiro ibo bakuona mbecha inuburu mbeca i uritenga wa itenga oteria munduro eno batu tukainya na ira ende ukaraya ka mbeca i is branded to theri ciaya wa kila mtu wezo ino wezo please umba kuiromera kenda tumbo tethie bara batuciumba kabisa na tuinua athi ya kithomo iri yetu kumala Igembe North Betan class Chabari. Leo gatuke kanya tunogoke banini utikathie nwaku Tuguru bati kwiri mita jana bati kwiri arukire na ogoro jangana demoya bateraia ndina nyanyo kwa munyanyo kwa leo nsenya tu moi bairi sio media mano ukie mkosi narwa tururia tire mtu abati kodora na affidavit ingana ndene mwiri na abati kodora na petition ingana ndene mwiri ndene ya mwiri watu kulingana na ile tondara tuna chio tondara tuna 9 affidavit oui ingana mwiri 7 petition ingana mwiri oni ngiwa dati yako no mugeno tithe trio ekomi petition ingana mwiri petition ntago ithatu inya ndona affidavit ekomi sawa petition ya to igoti hakuna nini shortcut unanipata hiyo ni makatero wananijifiza na jina la Mungu wakivaa mavazi ya kondoo na ndani ni mbwa mwi uchonja na buruke uringana ya Kiafrika hiyo ni illegal imakosa na ni ontore mu Afrika dijetho ndombiri ochonja nyambo akoro kwa mbere yangu Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika.
kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plain gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Okairi inkugwate ugeni tukithie na mbere ntoni cietu ni ati mwerekethia wa kithomo kaunti-ini ya Tharaka Nithi Bridget Wambua na uriti thirikari ya kaunti na nkinyagia antuma wendi umwega kwithirwa magitetheria gutigira ciana cionthe ni kuthungira secondary. Ariuga akiri ciana 160 iria ciarombete utethio kuma kiri Equity Bank Wings to Fly ciana 11 nicio itethekete aki mwaka uyu na kogumo mangi ni makwenda utethio ni baria aritie mama ari muci wa chuka kyanira mama mbete kwithirwa makigwata utethio uyu. As the chairman of the selection board, I wish to report that each year we have witnessed a continued increase in the number of students sending their applications for consideration to be part of this successful program. We have not been able to accommodate all the students who applied. For instance, this year we received a total of 271 applications, but we were only able to take up to 11 because we had only been given 11 slots, and therefore there is no way we could have taken more, despite the fact that we had 271. So I call upon all the well-wishers, corporate organizations in the area, CDF and our county governments to assist in taking up some of the remaining 260 applicants who did not qualify for scholarship programs and see them through their secondary education. Kama vile nimesema tulikuwa tumepata nafasi applications nyingi sana 271, lakini chances ambazo tulikuwa tumepata zilikuwa 11, na kwa ukweli shida ni nyingi, na tunaomba ikiwa kuna uwezekano other organizations ziweze ku come through, waweze kuchukua watoto needy hata through the CDF and hata katika njia zingine, hata individually. Ikiwa kuna mtu yeyote tunaomba, ikiwa kuna yeyote ambaye mungetaka hata information tuko nayo kulingana, unaweza kuangalia ndio tuweze kusaidia watoto waweze kwenda shule. And pia tuna hope that the government will also issue give the elimu scholarship, na applications already zimeanza so za elimu ambayo deadline ni 23rd. So pia watu wanaoombwa waweze kuchukua hizo forms kwa Equity na waweze kuapply, ndio pia wa make application waone kama wataweza kubenefit kutoka kwa elimu scholarship ya serikali. Atongoria makumanterecia egembe mariongirite Minister wa mathomo tawe Ezekiel Machogu ni barema kwenda University ya Egembe kwambirirwa ruwa. Barema muriongirite ni bamwe na mubunge wa Egembe Central Dan Kiiri wa Egembe North Julius Taitumu na John Paul Mwirigi. Turi County Government of Meru itokumenya kithomo nikyo inya ya community yetu, na rira kwatuika na beto bariuma Egembe bakauma Tigania bakauma Imenti betite colleges kuraya, itokumenya mantu yaune ya gutuma community yetu igatiwa na nyuma nonto ana bareta bakombora nyumba ntora ingi na kwatuika kwe batomba kuthoma simply because achiari batena inya, lakini rira na bakethra bena twena colleges within our villages kana university campuses within our villages, nirio kinya achiari bakaomba wikiana beto maskuru amwe na kinya leaders bara twena bo. So ngwataniro era tona narua
Mheshimiwa John Paul, Mheshimiwa Dan Kele wa Egembe Central, Mheshimiwa TJ wa Egembe North, na tongeria baratu na boa together with the leadership ya University ya Egembe. Ngwataniro yu nio tukwenda in Meru te kuigita na to sections rira twiyite kuria college yeye waheshimiwa bangi bakaua ari ni Egembe South, Mheshimiwa Kele akawa ni Egembe South yu, TJ akawa ni Egembe South, ari kethera ni community tukurwira na ni interest cia antu baraba atwere kura utima antu yakua boy bwakwa ni bwa community yetu tuende tuguchwa na turi Meru County. We support this unity of purpose. Na arua tukare atu na ngwataniro ya Mwembe umwiru rota Mwembe umwiru mantu ne yakuona twina college era twita Egembe University College ayalisi ni ari kwekethweri Thaa ini tuete no mwaka twatanire kira turona kiyete kiri Mwembe twachukuma kya ukuma kiu tukanjiria kingi twachukuma kya ukuma Embe no tongwetie kuni kukonuri Embe nikuo kuri Embe mantu ya kithomo na mantu ya maendeleo yara yangi kwa uoni na ndani na John Paul na county government of Meru ituete tokinyembe turi muntu mwa oratene etwa Mwembe umwiru na ruare still itukubati kwetha twina CS agriculture no twinya we mutongori kuma area lakini no tubwa traveling era ombite kwethenio tutromba kwetha tukethera twinu ao na inya ke muchema no yoruare our CS iworombite kwetha echangia antu anene muno kenda tumba kwetha twetirima na antu ao so community yonde ya Meru na sana Embe bombe kwetha bakimenya still inya kwetha waziri na kundumia Kenya yonde kari ura kari inya narora mantu ya community yo mwenda na kumba kwetha etonyera na kumba kwetha etetheria na capacity ya linda kuma community ira ya Embe mbere antu betu baembe aswa na tuti college kinyemwe ya kwamba kwina Weru Murungu embere tweta gutho twina University College yetu embere Embe ya Nyambene ya Egembe University College na tukwaria waziri na kuikia ripoti yetu kiraisi na nturaisi wengwa na atwa indiete na atwa gigishira tukaewa yo na rua ni imane agio confirm na ntuguitie kuraya tugetho atukio na ana betu baweta kuthomera kenda tupunguze nyangarama cia maisha na cia kithomo.